Umungu anyimbo uliyo mwana. Itano kuboni. Itane ba unyemukano emanyonyo erubonda rwasi. Papa wa Tamuseo. Ngana wangu sakoti wa yatawe. Ngonga natawe afadhali mbwe bibia sende kuhenzia. Uhamanyira ta. Undu sahalu manyimanyi n'ulwana rwawa. Ish. Nagaya rubonda. Nemukasiwe. Kasoma nyo ruli musobi. Utandia hululuma. Utadio udisa lisambo etsa ureko ukwamono moru tsa ureko hangoa wachino harekuha no manyiri umundu wanywe rubonda base hukaba ngalo makota wono wikula mwana weshini Papa umagajenga utambizo umurako wangoye wamuhosi naburundi maoni yeso kula muri ndako wangoye Papa ndu yatabuza ngome zanu wajo mwana lukutsulu nyo wabesa ataka mukhasi I can't accept that. Wono welewa nubani gaza numukhasi mutwelanga ngakazala kachibiri wala kupemawo ulichi myaka chenga no wesa advice Papa wamanya mukhasi mutwelanga natangisa kumurwewe nena wamanya bakhasi babili ngade batanyisa kumurwe mbara fadalu bana babiri mukifase utambize we kumuru babene bashiwana kubatandi wewiloko wai Papa mbo wabonoli umusika wewali ni kamachesi nyo Papa ndi uyata ngomusani wacho That is a miracle. ngulembela ndife bazani uli babadi Papa wabone Tamuseo wawanga nachazia Chayo ish